Zdravo ljudi, danas ću da vam pokažem moj desktop i moj kompjuter, performanse i to i koje sve programe koristim da mi desktop izgleda ovako. Prvo što ćete da vidite jeste naravno ovo. I ovo, ali ipak ovo se više vidi. Sliku imao sam u plavoj verziji pa sam onda tražio na internetu crvenu. Sad se zove wallpaperswide.com. Mnogo dobar sajt, ima za sve rezolucije. I sad recimo imate ovdje, ne znam, životinje, smešno nešto, mi hoćemo igre. Samo da se učitam. Glupe reklame. I sad vidite na foru. Čekalo da ga Bog da. Ništa. Imate razne pozadine. Evo recimo Battlefield. Igrice koju ja mnogo volim. Stavio bi ovo, ali ipak neću. Možda internet, YouTube to spusti. Skija. Evo ovo. Why not? Sad vidite ovdje, valjda znate kako da pronalazite rezoluciju za svoj kompjuter. Idete Screen Resolution, pa sad odete ovdje, vidite na koje ste stavili. I sad samo kliknemo Download. Ako vam se pojavi nešto pre toga, samo isključite pa ponovo uključite. I eto, to se tu skinulo. Sad ćemo da ga otvorimo i set. I evo ga, čekaj, površna rezolucija. Ne veze, shvatite ideju. Druga stvar, ako baš hoćete da me kopirate, to je u Mortal Kombat, evo ga. Idete tu i evo ga. Imate i razne stvari ovdje. Ovo je dobro. Sviđa mi se. Kapirate. Druga stvar, ovo što vidite ovdje, to se zove Rocket Dock. To je mnogo dobar program. Idete ovdje. Rocket Dock. I tu možete da ga skinete, ja mislim. Samo da nađem gdje beše. Ovdje. Pa tu. Sve ove linkove ću staviti u deskripciju. Tu kliknete, ovo najnovija verzija, to instalirate. I ona će da vam se pojavi. Sad. Ja sam se tu prevario. Prvo što hoćete da radite, kliknete desni klik na to, pa onda Lock Items. U stvari prvo nećete to, ali ipak. Onda idete Dock Settings. I sad ovdje vidite, sam koliko mi je dugačak video, 3 minuta, 3,5. Ovdje možete da stavite koliko HD hoće da bude. Run at startup, to hoćete, da kad vam se upali kompjuter, da se odmah i ono upali. Ovo vam nije potrebno. Ovo vam nije potrebno. I ništa vam tu nije potrebno. Ovdje ako hoćete, nemojte ovako. Kapirate. Pozicija, to vam je bitno. Vidite levo, desno. 0. Ovdje vidite koliko je na gore. Tu. Style. Tu možete da promenite kako će da izgleda. Uzimam white crystal. Preview, to da menjate kako slovce hoće da vam se vide. Eto. Behavior. Ništa tu. I to je to. Ovdje kliknite OK. I sad. Imate mnogo aplikacije. Da izbrišete neku aplikaciju s ovoga, samo kliknite i vratite ga. Pa pošto ja to neću, ja ću da ga zaključam. I
meni se desilo ako nisam zaključio i restartiram kompjuter, ono se ove ikonice ovako, kao što sam ih promijenio, nisu iste nego samo znak pitanja se vidi. Kako da dodate program? Recimo idete ovdje, pa add item, pa ako hoćete igricu, idete file. Pa onda nađete šta hoćete da dodate. Šta sve. Evo Chrome, ali to već imam, ali nema veze. I kapirate. I onda možete da ga primite. Idete icon settings. I to ćemo poslije stignemo. Sad vidim da radi. Radi. Tako. Znači izbrišem se. Ovako. Kako da promijenite recimo ove ikonice? Idete ovdje, ukucate rocketdog.com, crtka add-on icons. I ovdje vidite možete da izaberete sve. Sve, imate svašta. Imate ovo, to nije loše, od Windows 8 ko voli, ali meni Windows 8 je šajs za neke stvari. Evo ja imam ovo. Pošto ima sve. Sad recimo imate sam download file. Tu. I onda počne se skida. Cancel. Sad valjda ima i ovdje jedan extended verzija. Dobro, imate u to extended verziju. Kako da ubacite sad? Trenutak. To je bila duga pauza. Za vas nije. Da bi ubacite ikonice, treba da napravite novi folder. Evo ja ću ovdje. Novi folder. To. I tu ekstraktujete ono što ste skinuli. Stavite ga tu. I to poslije možda pomerite. Onda, recimo stavili ste, ne znam, evo Kanter. Idete icon settings i onda ovdje idete na ovaj plusić i nađete taj folder. Kliknete na njega i onda bi trebalo bi da vam se pojavi ovako. Samo se učite pošto. Evo. I sad tu imamo razne stvari. Evo, Kanter. Pardon. I tako to menjate. Kako da promijenite ikonicu ovako? Samo trenutak da uradim časkom ovo. Kako da promijenite ikonicu ikonice ove. Recimo sad stavim ne znam, folder test, nema veze. I sad recimo da bi vam se to sve uklopilo, hoćete crni folder i kucate dark ili bolje black folder icon i onda idete na images i tražite, a meni se ovaj sviđa i onda kliknete na ikonicu i ona će da vas odvede ovdje na sajt na koji je postavljen i kliknete download.ico file, tako bi nešto trebalo da piše, to nađete tu i ako ne počne odmah da se skida, prosto će da vas odvede i onda na kraj treba piše ico i onda desni klik save, znate već. I to otvorimo, da vidimo lepo. Samo trenutak. Folder. Tu. I sad kliknete ovdje. Properties. Customize. Change icon. Browse.
i nađete to. Evo ga. Ok, apply, ok. I ja to promijenjanje. Ja, ovo se dešava. Izgleda da ponekad će ovako da zalaguje, ali nema veze. Neću sad ovo da izbrišem, pošto mi ne treba. To je to za ovu epizodu, u sljedećoj ćemo da pričamo o ovome, kako se menja kanta i o performansama mog laptopa. Ćao!